eski жылдарда берилбей калган зекет, үшүш карыз бойдон калабы. زكاة والعشر بما أوتيت السنوات عن سنوات الماضية هل يقضي أم يذهب؟ إذا فهمت السؤال يقول الزكاة عن كل السنوات الماضية هل تسقط أو لا تسقط؟ هل يجب علي أن أؤديها أو لا؟ صح؟ الزكاة تبقى دين في الذمة وأداؤها وأداؤها يكون على التراخي أصلا وليس على الفور في المعتمد من المذهب. Зекет берилбей калган болсо өткөнкү жылдардын зекети берилбей калса, аны бериш эч качан сакыт болуп мойнунан түшүп калбайт, дайым бериш керек. Ошондой эле зекет важип болгондо дароо бериш биздин мазхабта эртелмейт. Биздин мазхабта зекет важип болгондон кайсы убакта берсе боло берет. Ошол себептен бериш керек. وبالتالي على المسلم إذا لم يكن يزكي في السنوات السابقة أن يجلس مع نفسه ويقدر كم كان عنده مال في هذه السنة وهذه السنة وهذه السنة ويحسب ماذا عليه من زكاة ويدفع. Ошол себептен өткөн калып кеткен зекеттерин отуруп алып, ошол жылдарды баардыгын эсептеп чыгып, анан зекетин бериш керек. ويشبه هذا أيضا مسألة الصلاة. Бул зекеттин түшпөсү, карыз бойдон калуусу намаз сыяктуу эле. Намазда эч качан сакыт болуп калбайт. فالصلاة أيضا لا تسقط في كل السنوات الماضية عن المسلم. Ошондой эле намаз дагы, эгер бир мусулман намазын канча жылдан бери окубай жүргөн болсо, ал билбей калгандыгынан сакыт болуп калбайт. Окуш керек болот, казасын аткарыш. وبالتالي من هداه الله إلى الصلاة وثبت عليها عليه أن يقدر ماذا عليه صلوات في السنوات السابقة ثم يستعين بالله ويبدأ بقضائها ولو مع كل فرض فرضا آخر. Эгерде кимде-ким калып кеткен намаздарды кыла турган болсо, анда эсептеп алып, ар бир жолун айтат, ар бир намаздан кийин фарздардын казасын аткарып окуш керек. وعليكم أن تحرصوا على تنبيه الناس على ذلك. Ошол себептен силер имам катары, устаздар катары адамдардын калып кеткен намаздарын дайым эскеришиңиздер керек. لأن كثيرا من الناس يغفلون عن مثل هذا. Анткени көп адамда намаз окуп болсо кийин барып 5-6 жылдан кийин сакыт мойнунан түшүп калат деген көз карашты ээрчип, же болбосо гафилеттиктен билбей жүрүшөт. وهي دين في أعناقهم. Бул намаз же зекет мойнуңуздагы карыз болуп эсептелет. Эч качан кутула албайсыз.